Murayibona Murera kabisa ihasesekara hano mu myitozo ku kibuga cy'imyitozo cya stade Amahoro. Ni mu myitozo bayita Murera, murayibona isesekara hano ku kibuga cy'imyitozo, hano ku kibuga cy'imyitozo cyo kuri stade Amahoro cya stade Amahoro, ije gukora imyitozo hanyuma mbere yuko ikina finali ya Sekafa Kagame Cup 2023. Yani ya bu. Ya ama ekşi sabah her. Ejo sample sabah her kabisa. Murayibona Murera kabisa ihasesekara hano mu myitozo ku kibuga cy'imyitozo cya stade Amahoro. Ni mu myitozo bayita Murera, murayibona isesekara hano ku kibuga cy'imyitozo, hano ku kibuga cy'imyitozo cyo kuri stade Amahoro cya stade Amahoro, ije gukora imyitozo hanyuma mbere yuko ikina finali ya Sekafa Kagame Cup 2023.
Yani yabuze. Ejo azaba ahari. Ejo samples azaba ahari kabisa. Murayibona Murera kabisa ihasesekara hano mu myitozo ku kibuga cy'imyitozo cya stade Amahoro. Ni mu myitozo bayita Murera, murayibona isesekara hano ku kibuga cy'imyitozo, hano ku kibuga cy'imyitozo cyo kuri stade Amahoro cya stade Amahoro. Ije gukora imyitozo hanyuma mbere yuko ikina finali ya Sekafa Kagame Cup 2023. Yani yabuze. Ejo azaba ahari. Ejo samples azaba ahari kabisa. Murayibona Murera kabisa ihasesekara hano mu myitozo ku kibuga cy'imyitozo cya stade Amahoro. Ni mu myitozo bayita Murera, murayibona isesekara hano ku kibuga cy'imyitozo, hano ku kibuga cy'imyitozo cyo kuri stade Amahoro cya stade Amahoro. Ije gukora imyitozo hanyuma mbere yuko ikina finali ya Sekafa Kagame Cup 2023.
cyane. Yani yabuze. Ariko ejo azaba ahari. Ejo samples azaba ahari kabisa. Hategereje ko